ndagushimiye wowe wamaze kugera mu kazi nawe urimo wirukanka ujyayo nyaboneka nyaruka umubyizi burya nuwa kare iyo ikoze ugifite amafu burya ntako bisa rwose. Turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 2025 nkuko bisanzwe rero nsanzwe mbyuka mbibutsa kwishyura abantu mufitiye ba nyirinzi amadeni, abantu muzi ko rwose hari amafaranga mubemo ba nyirinzi muyatandukanye n'ayanyu muyabahe burya amafaranga ya nyirinzi ntukabarire mu yawe. Yego nyagasana bafasha abahe amafaranga mwishyure mwabantu. Hanyuma rero mbone kubagezaho n'iri tangazo ngeweho ndirwe Matsieri amakuru mashya rero ngo arebana n'Ishusho TV kwifata buguzi rya Canal Plus. Turamenyesha ko guhera tariki 7 Nyakanga 2025 shene yabonekagaho Ishusho TV kuri decoder ya Canal Plus yahinduwe. Turamenyesha kandi ko shene mwareberagaho rero Ishusho TV itakiri 392 ahubwo yimuriwe rero kuri shene ya 642. Tuwa rero ngo tubashimiye uko rero ngo mwakiriye neza izi mpinduka zikomeje rero kandi zije gukunoza gahunda tubagezaho. Murakoze cyane kubana n'Ishusho TV. Ubuyobozi bwatanze iri tangazo abakunze b'Ishusho TV ntabwo muzongera kuyireba kuri shene ya 392 ahubwo muzajya muyireba kuri 642 kugira ngo birusheho kugenda neza. Rero reka tubigire gutya. Mushimire wowe tukiri kumwe none ahangaha ibyacu byo murabizi ko ari amakuru, reka tuyavunagure gutya. Minisitiri Nduhungirehe yamaganye rero RDC yabeshye ku mpamvu yajyanye Dr Vincent Biruta Idoha. Abo muri Kongo babeshye ndabibabwira, ndazabaga ko ngo sida burya ngo ntivurwa n'abasengesho. RBC niko yavuze amasengesho ngo sida barayigukuramo bayishyire mu giti, bari kubeshya shava murayo. Abantu 5 bakurikiranyweho rero ngo gusambanya abana. Abakoze ibyaha bya genocide barashima komisiyo yabafashije rero ngo kongera kubana neza nabo biciye. Ndaza kubabwira ko ngo Masaka hagiye kubakwa rero ngo amacumbi ahendutse, amacumbi agera kuri 300 ngo abantu 26 rero barembejwe ngo n'ubushera banywereye mu mubatizo. Mana nyagasana, RIB rero rasaba abaturage ngo kwirinda kwangiza ibidukikije ngo n'ibyaha by'inzaduka. Abantu 15 bishwe n'inzara muri Gaza, naho muri USA abimukira ngo batawe muri yombi bakorerwa icarubozo. Abatawe muri yombi bakorerwa icarubozo. Ngaye ngo koreka nitse gatoya. Mahoro y'Imana nshuti mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. N'umwanya mwiza tugiye kugeza amakuru agezweho mashya kandi yizewe tuhere hano mu Rwanda. Rero ndabwira ko Minisitiri Nduhungirehe ngo yamaganye RDC ngo yabeshye ku mpamvu yajyanye Dr Vincent Biruta hariya Idoha muri Qatar. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamaganye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko rwose yasobanuye ko Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu Rwanda Vincent Biruta Dr ngo yagiye mu biganiro ngo byabereye Idoha muri Qatar ngo gushyigikira ihuriro AFC M23. Nuko nguko bimeze rero aba bakongo bana bavuga ko ngo Vincent Biruta ubwo yajyaga hariya ngo yagiye gushyigikira M23. Ariko suko bimeze. Minisitiri Biruta rero na Minisitiri w'Umutekano w'imbere wa RDC muramuzi ni Sabane cyangwa se Shabane nkuko bivugwa. Rero ngo ni bamwe rero mu bayobozi bari Idoha muri Qatar. Ubwo rero ngo ubutegetsi bwa RDC ndetse na AFC 23 bashyiraga rero umukono ku mahame yangenderwaho rero aganisha ku masezerano y'amahoro byari tariki 19 Nyakanga 2025. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru cyabereye i Kinshasa ku itariki 21 Nyakanga 2025 Shabane yasobanuye ko ngo Minisitiri Vincent Biruta ngo yagiye Idoha muri Qatar nk'umuyobozi rero ushyigikiye intumwa za M23 AFC ngo nkuko nawe rero ngo yagiyeyo nk'ushyigikiye intumwa za leta ya Kongo.
yasobanuye ko rero ngo hashingiwe rero ngo ku busabe bwa Qatar ngo u Rwanda ngo rwahagarariwe rero ngo kugira ngo rukurikirane rero ngo ibi biganiro ngo nk'indorerezi nk'uko byari bimeze kuri leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango rero ngo Afurika yunze ubumwe ngo bitandukanye cyane rero na Shabani kuko ngo we ngo atashoboraga ngo kuba indorerwamo cyangwa se indorerezi bitewe n'uko RDC ngo ari rumwe mu mpande rero ngo zari mu biganiro hari Doha. Ntabwo biba byoroshye mw'abantu maze unyumvire rwose. Ikindi wamenya mu makuru ajyanye n'ubuzima nuko rwose ngo sida ngo ntivurwa n'amasengesho. RBC yabitangaje. Uti biteye gute rero? Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bugaragaza ko ngo virusi itera sida itavurwa n'amasengesho kuko ngo kuba ngo kugabanuka rero ngo kw'ingano yayo mu mubiri ngo hari abashobora rero ngo kubyita ukundi bikagera rero naho umuntu avuga ko ngo yagiye gusengerwa agakira iyo ndwara. Umubyeyi rero uzwi nka Mama Rene utuye mu mujyi wa Kigali avuga ko ngo atari rumwe rwose ngo atari rimwe ngo atari na kabiri ngo yabonye ngo asenga Imana ngo kumva uko yasenze igakora ibitangaza ngo ku buryo rero ngo ahamya ko ngo nta kinanira maze unyumvire. Ngo rero kuba yasengera virusi itera sida ikava mu muntu ngo nabyo ngo arabyizera ko byashoboka. Umuyobozi rero w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida muri RBC Dr. Ikuzo Basil avuga ko ngo kugabanyuka kw'ingano rero ya virusi itera sida mu mubiri w'umuntu ngo hari abantu rero bashobora kubyita ukundi ariko ngo bikagera naho rero bavuga ko ngo basengewe rero bagakira kuko ngo itagaragara mu mubiri. Ku bantu rero ngo banywe imiti neza burya mumenya ko ngo virusi itera sida ishobora kugabanyuka mu mubiri maze rero bapimwa hakoreshejwe ibipimo bisanzwe ngo bikaba byagaragaza ko nta virusi itera sida bafite. Mwongerereho ko rwose ngo iyo ufata imiti neza bikurinda kwandura indwara z'ibyuririzi. Nyaboneka abantu banywa imiti muyinywe neza. Ikindi wamenya nuko rwose mu Rwanda ngo muri buri mpfu ngo 100 ngo haba harimo ngo rero ngo abantu 7 bazize virusi itera sida bazize sida. Iyi mibare rero yagabanyutse rero ugereranyije no mu myaka 11 ishize kuko ngo icyo gihe rwose ngo mu mpfu 100 ngo habagamo rero harimo ngo 20 ngo z'abazize sida. Impfu 100 harimo abantu 20 ba sida. Nka data. Abantu 5 bakurikiranwaho gusambanya abana. Mu karere ka Nyanza rero ngo abantu 5 bafungiye ku gusambanya abana ngo mu bihe rero ngo bitandukanye. Mu buhamya rero ngo bw'umwe mu babyeyi bo mu murenge wa Busasamana wafite rero ngo umwana wasambanyijwe ngo amakuru yahaye Umuseke avuga ko tariki 19 Nyakanga 2025 hagana isaha 11 umwana wa rwose ngo w'imyaka 10 yasambanyijwe n'umusore w'imyaka 18 ariko ngo niyahita abivuga ngo ahubwo abibwira undi mwana mugenzi we nawe abibwira nyina. Urumva ko yanze guhita abibwira nyina ako kanya. Uriya rero bikekwa ko yasambanyijwe ngo nawe yaje kubibwira inzego z'ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Jude yabwiye Umuseke ko ngo icyo cyaha ngo bikekwa ko cyabereye mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Ubwo rero umwana afungiye gusambanya undi. Tariki 17 Nyakanga 2025 hafunzwe undi mwana w'imyaka 17 uwo mu murenge wa Mukingo ni mu karere ka Nyanza akurikiranwe rero gusambanya uw'imyaka 15. Bikekwa ko rero ngo bari abana nyine ngo basambanyijwe ngo basambanye ngo kwa nyirakuru w'umukobwa aho rero ngo uriya mwana w'umuhungu yari yagiye kubasura. Icyo gihe rero ngo uriya mukecuru ngo yari yagiye kuzirika ihene mu gisambu maze bombi rero dore ko ngo banasanzwe ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza basigarana rero mu rugo. Bikekwa ko rero ngo uwo mwana aribwo bamusambanyije icyo gihe. Amaye nka data ntabwo biba byoroshye.
ariko ikindi wamenya nuko ngo abakoze ibyaha bya jenoside ngo barashimira komisiyo yabafashije kongera kubana neza n'abo biciye. Abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi 1994 bavuga ko ngo komisiyo y'ubutabera n'amahoro yabafashije gukira ipfunwe baterwa n'ubwicanyi bakoze, bongera rero kwisanga mu muryango nyarwanda nyuma yo kurangiza ibihano byabo. Mu buhamya rero butangwa n'umwe mu bakoze jenoside mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi yitwa Nsabimana Tisian cyangwa se Tisiane, avuga ko ngo yafunzwe imyaka 10 ngo kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Nyuma rero ngo yaje gufungurwa arataha, maze ariko ngo agenda afite ubwoba ubwo kumva ko rwose atazagera mu muryango nyarwanda ngo bamwakire uko bikwiriye. Nsabimana avuga ko ngo bagiye rero ngo kubana babona ngo abantu baturutse muri diocese ya Byumba babasanze rero ngo iwabo muri Mutete, ngo ariko rwose ngo bashaka kuganira n'abagize uruhare rero muri jenoside ndetse n'imiryango ifite abo bafungiye cyangwa se abo biciye, maze rwose ngo harimo n'abayirokotse. Ibaza guhuriza abo bantu hamwe icyarimwe. Ubwo rero ngo mu biganiro ngo byabaye ibiganiro byahabereye rero ngo byabaye byinshi cyane ngo byinshi ngo byibandaga ku isanamitima ndetse ngo no ku bwiyunge, aho rero ngo abakoze jenoside bagafungurwa ngo bashishikarizwaga rero gusaba imbabazi abo biciye, imiryango yabo ndetse ngo no kubana neza nabo mu mahoro nk'uko bisanzwe. Yego ikindi wamenye nuko ikigo mpuzamahanga cya banki y'isi gishinzwe guteza imbere abikorera cyatangaje ko ngo rero ngo cyashyize ku isoko ry'imari n'imigabane y'u Rwanda Stock Exchange impapuro rero mpeshamwenda zifite agaciro ka miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika. Ni icyemezo rero ya AFC yatangaje rero ngo ku wa mbere tariki 21 Nyakanga 2025 iba rero ubwa mbere ishize rero impapuro mpeshamwenda ku isoko ry'u Rwanda mu myaka 11 ishize, kuko ngo izaherukaga ngo arizo yari yashyizeho ngo ku itariki muri 2024 ziswe umuganda bond. Izi mpapuro mpeshamwenda rero ngo zizamara imyaka 8 ngo rero ngo zigamije ngo guhurira ngo guhagururira ngo no guharura inzira ngo ibigo by'amahanga ngo bishaka gushyira rero ngo impapuro mpeshamwenda ku isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda, hano Rwanda Stock Exchange. Amafaranga rero gazazivamo zifashishwa mu gushyira rero ngo uburyo bwo gufasha abakiriya b'isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda, cyane ngo abahura n'ingaruka ngo zitezwa nk'ikibazo rero cyo guhindagurika kw'agaciro k'ifaranga kigaragara cyane iyo bagujije mu madolari, cyane amadolari ya Amerika cyangwa andi mafaranga y'amahanga. Ntabwo byoroshye mw'abantu nk'ibi ni ikira. Cyo wamenya nuko ngo burya ngo abaguzi ngo bazajya ngo bungukirwa nibura 10 ndetse ngo n'ibice ngo 5% kugira ngo birusheho kugenda neza. Mana nyagasani, gushora ahantu burya ifaranga rimena irindi. Kigali hano i Masaka ngo hagiye ngo kubakwa amacumbi ngahendutse cyane, amacumbi agera kuri 300. I Masaka ngo harimo gushyirwa rero ngo mu bikorwa umushinga mushya ngo kubaka inzu zo guturamo wiswe Masaka Housing Project, ngo zarangira rero ngo wujuje inzu zirenga 300. Ni inzu rero zizubakwa hafi y'icyanya cyahariwe ubuvuzi hari i Masaka mu karere ka Kicukiro. Umushinga rero ngo uzashyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'ubwubatsi cya Forest Greenhouse, nk'uko rero umuyobozi mukuru wacyo witwa Jonathan Shafel ngo yabiganiriye. Rero ngo uyu mushinga ngo uzashyirwa mu bikorwa mu byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere ngo kizajya kigizwe rero ngo n'amapartement, ngo inzu z'amapartement zikodeshwa zigera kuri 88. Icyiciro cya kabiri kizaba kigizwe n'izindi 87. Icya gatatu rero kizaba kigizwe n'amapartement 127. Umushinga rero ngo numwe mu mishinga 10 ngo yo kubaka rero ngo izo zagenewe abo mu byiciro bitandukanye yo mujyi wa Kigali rero yemejwe
nk'ikigo rero cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire Rwanda Housing Authority. Uyu Jonathan yabwiye The New Times ko ngo igihe rwose ngo cyamasaka kirango igice cyamasaka ngo kigomba kubakwa mu bihe bya vuba, ariko kandi ngari na kimwe mu ngo mu birimo kwitabwaho cyane cyane ngo bijyanye ngo kuko ngo kirimo gushyirwaho imbaraga nyinshi zitandukanye. Ubwo byumvikane ko ngo mu nzu ngo zigurisha ngo harimo 25 z'ibyumba bitatu, ebyiri rero ngo ariko ngo ebyiri ngo zisa hey nka data, hari n'izindi kandi 26 nazo ngo zifitanye uruhande rumwe, ngo icyo gihe renga imwe ngo ifite ibyumba bibiri n'ibindi hirya bibiri, ubwo ni ibyumba 4. Hari inzu 22 z'ibyumba rero bibiri zigezweho, buri cyumba ngo gifite igikoni, uruganiriro ngo ndetse nkanahegereye izi nzu zizaba ari za make y'abantu zizajya kwiturira hariyo. Andi makuru rero mwabantu mwe nuko Howo rwose ubwo ni hari Rusizi, Howo rero ngo yakomerekeje bikomeye umumotari ndetse n'umugenzi yaratwaye. Imodoka yo mu bwoko bwa Howo yitwa rwose truck Howo yavaga rero ngo aho ngo bakura kariyeri ikoreshwa mu gukora sima ya Simerwa, yerekeza rero mu ruganda. Ufite rero ira plaque ngo yagonze umumotari n'umugenzi yaratwaye maze barakomereka bikomeye cyane. Imodoka rero ngo yitwawe na niyo nayize Theoneste w'imyaka 25, yakoze iyo manuka rero ngo ubwo yaragize umudogodo wa Kankuba ni mu kagari rero ka Mashesha, ni mu murenge wa Gitambi mu karere ka Rusizi. Kwizera Simeon wabirebaga rwose yabwiye imvaho nshya ko rwose ngo iyi modoka ngo yahagaze ngo yahageze rero ikagongana na moto, ngo yaritwawe rero n'umumotari witwa Mwitende Venuste w'imyaka 32, ahetse rero ngo Hagenimana Aristide w'imyaka 20. Mwabantu mwe ubwo nta wapfuye n'ukuri nuko mwihangane babavure murakira. Ariko icyo wamenya no kumuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye imvaho nshya ko rwose ngo iyo truck Howo ngo yageze ngo mu mudugudu wa Kankuba rero ngo umushoferi ngo ni yasatira inkombe y'iburyo ngo bwe bw'umuhanda, ariko ngo akaba ari byateye iyo manuka. Gusa ubwo nta wapfuye ni muvurwe, ariko nta kundi byagenda. Mwabana mwe mujye mukoresha igisate kimwe cy'umuhanda. Icyo kunywa rero ngo cyari koroje mwabantu nk'abantu 26 ngo barembejwe n'ubushera banyweye mu mubatizo, bagiye kureba umwana wabatizwa neza cyose mu karere ka Nyanza. Abantu 26 rero ngo bitabiriye ibirori by'ushinzwe rero ngo umutekano maze banywa ubushera, cyangwa hari abantu bakunda kubyita ngo ni umusururu, maze rero uwo musururu cyangwa se ubwo bushera banyoye bwabaguye nabi, maze bamwe bajyanwa kwa muganga. Bahoda ushobora kwibaza uti byabaye ryari rero? Byabaye ku cyumweru tariki 20 Nyakanga 2025, bibera mu mudugudu rero wa Nyamitobo, ni mu kagari ka Kabuga rero ngo ni mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Bari rero ngo bariya bose ngo bari bagiye mu birori by'umubatizo bw'umwana, ngo maze birangira baguwe nabi n'ibyo banyoye bajya kwivuza rero ngo kandi muri mu bagiye ngo kwivuza ngo harimo ngo na ba nyiri uru rugo yamaye ngo wishyuze wenda yabara abandi wajyaga kumvuga ati abana barabashyiriyemo kana ba nyiri urugo nabo byabaguye nabi. Reka nkomeza. Abantu 25 rero ngo muri bo ngo bajyanywe ku kigo nderabuzima cya Mweya, ni ngo kiri mu murenge wa Nyagisozi ari mu karere ka Nyanza. Undi nawe rero ngo yoherezwa ku bitaro bikuru ngo bya Nyanza, akaba rero ngo akirwaye manka. Ariko se ibi ni ikira ni mu gihe rero ngo abanyoye ikigage ngo bo ntacyo babaye, doreri agasembuye karimo ibangariro. Gusa ariko ngo bariya 25 bose ngo bavuye kwa muganga. Imana ishimwe rwose cyose. Abantu banywa ubushera cyangwa umusururu bidasembuye bakagira ibibazo, ariko umuntu yanywa cyose mwaramutse. Ariko ubwo batashye nta kibazo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB
ngo urwego rw'intara rero ngo iburasirazuba rwatangije ngo ubukangurambaga ngo bwo kwirinda ibyaha byangiza ibidukikije ngo n'ibindi byaha, ariko ibyo byaha bikaba ari iby'inzaduka. ngo ubu rero ubukangurambaga ngo bwatangiriye mu kagari ka Kamasenge ni mu murenge wa Rugarama ni mu karere ka Gatsibo, niho ubu bukangurambaga bwatangirijwe. Abantu mwirinde ibyaha by'inzaduka. Ni ibiganiro byatanzwe ngo n'inzobere ngo mu kurengera ibidukikije cyane cyane ngo byibanda ku gucukura cyangwa se ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane abantu bakunda kubukora butemewe, dore ko muri aka kagari rwose ka Kamasenge ngo kari mu tugari ngo twugarijwe cyane ngo n'ikibazo cy'imparata rero ngo zishora mu bucuruzi butemewe. Ubwo rero ni abantu bagira gutyo bagacukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko icyo bamenya ni uko umuyobozi wa RIB mu ntara y'Iburasirazuba yitwa Rutaro Habert yabasabye rero ngo yasabye abaturage ba Kamasenge cyane cyane imparata ngo kwirinda ibyo bikorwa rero ngo bitemewe bakora, kuko ngo inzego zitandukanye zarabihagurukiye cyane. Amakuru ajyanye n'uburezi nuko inteko rusange umutwe w'abadepite yateguye rero ngo umushinga w'imyanzuro yo gusaba Minisiteri y'Uburezi Mineduc ngo gukemura rero ibibazo ngo byagaragaye mu mikoreshereze ya system y'ikoranabuhanga Integrated Education Business Management Information System ya Kaminuza y'u Rwanda ngo bituma rero idatanga umusaruro ngo yariteganyijweho, hagamijwe rero ngo kugira uburyo bw'ikoranabuhanga buyifasha kuzuza inshingano zayo. Mineduc irasaba gukemura ibibazo biri mu ikoranabuhanga rya Kaminuza y'u Rwanda. Hari mwibuke ko mu myaka yashize hari ukuntu internet yigeze kugenda igira nabi, Kaminuza y'igihugu ikabura internet we cyambaye. Tukiri i Huye rero ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye rero ngo bwaregeye urukiko rwisumbuye rwa Huye dosiye iregwamo rero ngo umusore w'imyaka 20 ukekwaho gushimuta no kwica inyoni y'umusambi iri mu bwoko bw'izirinzwe rero. Abantu mwangiza rero urusobe rw'ibinyabuzima namwe murarye muri menge. Iyo giterwa inkingi rero ngo bimeze biti, abantu 15 bishwe n'inzara muri Gaza. Muri Minisiteri rero y'ubuzima muri Palestine yatangaje ko ngo abantu 15 rero ngo barimo ngo abana 4 ngo bishwe rwose n'inzara muri Gaza. Ibihugu rero ngo birimo Qatar byamagana rero Israel idafata abanyagaza nk'abantu. Hashize rero igihe kinini abanyagaza ngo bataka inzara ikomeye cyane, ariko ngo kwa 22 Nyakanga 2025 inkuru z'abantu rero zakomeje kuba nyinshi cyane cyane ngizi zigaragaza bishwe n'inzara ngo zavuzwe kenshi cyane mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Al Jazeera ngo yanditse ko abantu 15 bishwe n'inzara mu gihe 81 bo baguye mu bitero bya Israel. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar Majed Al Ansari yavuze ko ngo Israel ngo irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo irimo ngo gukora ngo ibyango bikomeye cyane ngo yica ngo abantu kugira ngo bajye ku murongo. Ariko ibi ni ikimana nyagasane, abantu ndimo mbona hano bafite amasahani barimo barasaba ibyo kurya, ifunguro ngo rirabona umugabo rigasiba undi muri Palestina. Abantu muracyasenga muvuga Imana ya Israel, ndacyakomeza mbibaza. Abimukira ubwo ni muri Amerika tugeze muri USA, ngo abimukira rero ngo batawe muri yombi ngo bakorerwa iyicarubozo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch watangaje ko ngo abimukira bafungiye rero muri gereza zishamikiye cyangwa ngo zishami rishinzwe ngo abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze za Amerika ngo bayeho nabi cyane ngo bayeho nk'inyamaswa, bararenganywa, abakorewe iyicarubozo ngo ariko ngo ntabwo byoroshye mw'abantu. Reka ngushimire wowe twabanye, mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.